Bakozi bacukumbura ukuri TV televiziyo yizewe kandi yanyu mwakoreye subscribe. Turagarutse igitondo cy'uyu munsi ku makuru agaragara ahangaha ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Kongo, Bukavu, Goma, Kamanyura. Turavuga iki? Turavuga ibiri kuhabera risasi na kifu na mauti, uburyo biba byihitaye kandi bimeze nuko magingo angaya hagati ya FARDC na M23 ndetse n'ingabo z'abarundi n'iza Tanzania n'iza Angola bari kumanyagurana. Bimeze gute? Ahangaha turahasesengura hose, tunababwira amakuru y'ibikuhabera. Turatambikira mu bice byegereye umujyi wa Goma, tubabwira ibiri kuhabera ndetse n'ibyahiriwe, tubabwira ukuntu byifashe byose, tubikusanyirize hamwe tubahereza amakuru yo mu gihugu cya Kongo. Bakunzi bacukumbura ukuri TV, twihuse tugiye mu mujyi wa Bunagana ndetse no Goma. Umujyi wa Goma nuko ibirindiro ndetse hedikota ya M23 bisobanura ngo ni abayobozi bakuru b'igisirikare ndetse n'abapolitiki bakaba bimuye ibirindiro cyangwa bimuye biro, batangiye gukorera mu mujyi wa Bunagana. Bavuye mu mujyi wa Goma, n'iki bikanze, n'iki batinye, ndetse birasobanura iki? Imodoka nyinshi, utumodoka burende nyinshi zazamutse zimura amabiro hamwe yari mu mujyi wa Goma, n'abasirikare bajyana za biro bazimurira Bunagana. Niho hedikota baba bayishyize muri iyi mujyi wa Goma, bayivanye mu mujyi rwagati bakayijyana ku nkengero z'umujyi. Ese bihatse iki? Ariko amakuru akavuga ko M23 abasirikare bayo bakoneri babiri bamaze gufungwa, ndetse bakaba bavuga ko bafite ibyo bakurikiranyweho. Amakuru angeraho avuga ko abakoneri bashobora kuba bafite gahunda yo guturuka, bamaze kubiganiriza n'abasirikare, nkuko hamaze iminsi haturuka abasirikare benshi ba M23 b'inyeshyamba biyunga, ndetse abandi bahunga bagana mu birunga, abandi bitandukanya n'amategeko ya M23 ndetse n'imigambi yabo ndetse n'amahame ya M23. Ariko tugasanga ko ibingibi ari uko hari ubwumvikane buke ahangaha mu uyu mutwe wa M23 n'ubushyamirane ndetse no kurunda uturere ndetse n'amacakubiri, kurobanurana ndetse no kutazamurana no kutizerana no kurya abandi bakima abandi. Ibi bintu byatumye M23 itangira gusa nkaho ihungabanyeho. Twihuse turageze hano muri Bukavu ni imiripuko. Bukavu ni umuripuko, Kavumu ni umuripuko. Kavumu yanze kugira abayifata, ahubwo bakomeje kukwitana no kugongana mu buryo bukomeye. Risasi na kifu na mauti barakubitana munsi ku wundi, bakocagurana. Bukavu Nyantende ni ibintu bidasanzwe, ni imiripuko bimeze nabi kuko ariko bimeze. Abarwanyi ba M23 bari kurwana amasigamana, bigobotora begezayo cyangwa bakumira igitero cya Wazalendo ndetse na FARDC nkuko tubisanzwe tubabwira. Umujyi wa Kiriba, ndetse muri Kiriba muri cya Rusizi, aho ngaho naho ni ibintu bidasanzwe. Ni isasu ririsha, ni isasu rivuza ubuhuha, kuko M23 yakomeze gutsimbarara, yanze kwegera cyangwa gushiguka, irakomeza ijya imbere isubira inyuma, ijya imbere isubira inyuma. Ariko uyu muriro urayisiga habi, kuko nabaza kubabwira ko ingabo za Angola zo zinjiye mu rugamba nyirizina, ziri mu rugamba. Ntabwo bikiri kuvuga ngo ni ukurwana basubirayo, hoya. Nababwiye ukuntu ingabo z'abarundi zakoze mu operasiyo mu gitondo na nijoro ryahise, zakoze mu operasiyo kwica Red Tabara, kandi zayagezeho kuko zajegeje uriya mutwe usigariye ku munwa, kuko bamaze kuwujegeza. Rero muri Minembwe ubu noneho ijambo navuga
bose bahindutse Koloneli wa YouTube, Koloneli wa YouTube Nyarugabo, kuko kuyoboraho bamaze kuhamwambura. Koloneli wa YouTube Nyarugabo yakomeje kuvuga ko bazarwana kugera ku mwuka wa nyuma, ariko nyine urumva ko namaze kumenya amakuru ko nta bice akiyoboye, kuko na Minembwe Centre bamaze kuimwambura. Koloneli wa YouTube Sematama, Koloneli wa YouTube yamaze gutangira gusaba yangwa, kuko yagoswe anyamburwa ibice, ibindi araharasirwa. Ubu noneho abari i Burayi, abari muri Amerika, abari hose bamaze kumenya ko Nyarugabo imigwi n'imigambi yiwe n'imihigo yamaze gutakara. Ubu rero FARDC ikaba yicaye muri Minembwe, ariko ntihabuze Koloneli wa YouTube. Koloneli wa YouTube rero muzajya mumubona avuga ngo aha hose twafashe, aha hose twafashe, kuko hasigaye Minembwe ubundi hari Koloneli wa YouTube, hari ingabo za twirwaneho za YouTube, kuko ubuce bwose bamaze kugamburwa n'ingabo z'abarundi. Aha niho noneho rero biri official ko Minembwe yamaze gushyika amaboko y'ingabo za Tanzania ndetse n'iz'abarundi n'iza FARDC, akaba bagenzura ibice bya Minembwe, kuko mwagiye mwumva indege zaje, ariko urumva ko Minembwe iyo yamaze gufatwa tombe. Bakunzi bacu, ntabwo ndarekeraho ntababwiye amakuru yimbitse ku murongo w'urugamba, mushaka kugira ngo mumenye ibizindutse. Nuko Koloneli Nanga arimo arira n'agahinda kenshi, kuko itangazo rimugeraho riramubwira ngo uyu mujyi ugomba kuwureka. Arikibaza ati ndawureka bigenda ute? Yatangiye kwandikira ibihugu basaba ubuhungiro, ibihugu bigeze kuri 5, bashaka uburyo bazabyinjiramo kugira ngo badakurikiranwaho birabyaha barezwe bashinjwe na leta yabo ya Kongo. Birabyaha bishobora kubashiza no mu rupfu, nkuko wagiye wumva ngo uriya mugabo ubungana urupfu bita Joseph Kabila abungana urupfu kuko bamaze kumwica kera baramukatiye. Buriya ni urupfu rwigendera, yamaze gupfa kera, kuko isaha ku isaha bashobora kumunaga mu cyubu. Yatangiye gusaba yangwa Kabila wapfuye kera, yakatiwe urupfu yapfuye kera, kuko yamaze gupfa. Bakunzi bacu rero, nkuko duhora hano ku kibuga cy'imirwano kuri Risasi na Kifu na Mawuti, bikomeje kugorana. Abasirikare ba M23 b'inyeshyamba bakomeje gutoroka bakayoga irengero. Iri joro muri Bukavu hari amajoro buri irengero, kandi ntabwo yafunzwe. Ntibari kumenya ukuntu bari kugenda bakabura. Bari bazi ko bari kwirondo, bari bazi ko babashinzwe abasirikare babahaye, bakaburirwa irengero. Amakuru akavuga ko bakomeza kugenda bava muri uyu mutwe, batoroka bagenda, kuko bari kubona amahame adakwiriye kubageraho. Magingo yanga rero nta muntu ucyongera ukandagira muri Rubaya ngo acukure. Rubaya yabaye ruje. M23 ingengo y'imari, amafaranga yo gukoresha yatangiye gushira mu kigega, kuko ntabwo bagicukura muri Rubaya. Aya makuru akomeza ngeraho avuga iki? M23 irashaka gukomeza ikukuza, ariko ntaho yashobora kugera, kuko ibice byose bigose umujyi wa Uvira byamaze kugira amaboko y'abacanshuro n'ingabo z'abarundi, abarwanyi bakomeye karahabutaka b'abarundi. Ingabo z'igihugu zarwana zamaze kukorotira no kugota umujyi wa Goma, ariko Uvira. Ariko magingo yangaya tukivuga kuri aya makuru, nuko Burundi bukomeje gusatira Kamanyura bwanze kuyireka, kandi bwohije abasirikare benshi dafite umubare, ndetse benshi kwabariraga mu 30,000. Uyu munsi barakabaka 60,000 biri kubura butaka mu bice byose, kugira ngo bakomye bazibire inyungu nyinshi mu birabice Kamanyura, Minembwe, Uvira. Inyungu nyinshi zifite abarundi bo kwimira no kwica. Bari kwica Tabara mu ruhame, ku buryo batashaka ko yongera imipaka
y'u Burundi gukomeza guteza icyugazi n'ubuterushuma ku butaka bw'u Burundi. Rero bakunzi bacu, intambara yifashwe byifashe nkagiye mbitubaza nuko magingo angaya M23 ishaka gutera Goma, ishaka gutera Uvira, ishobora kuva muri Karingi. Karingi yamaze gufatwa Karingi. Rero uvuye Karingi ni Sange, wava Sange Kabunambo ni hari nuba ntabwo ishobora kwataka Uvira, ntibishoboka ibyo kuvuga ngo ku marembo ya Uvira ngo Uvira tombe bira nibisanzwe. Nose kuva mu byumvira hari igihinduka. Nge mwizira hano mbabwira amakuru kugira ngo mumenye ko byo mbabwira abari official. Kese kuzajya ubona basha kunshi intege no kunkasa, kuko nyine nako ntabwo ngiye nshaka gucika intege, kuko ibyo nkora ndabizi kandi ibyo nkora abakunzi banjye barabisabye nyibagezaho subscribe, bakoze subscribe nyibagezaho amakuru nkuko bisanzwe. Ntabwo bashobora rero gufata umujyi wa Uvira, ntibishoboka ubaza ahantu imirwanire kitavuye Karingi Sange urumva Kabunambo, ntabwo bishoboka. Bakomeza n'ibindi bice biragoye kugira ngo bagere mu mujyi wa Uvira. Akakanya niyo banyura hejuru ntabwo bafite kwezero, ntabwo bafite la plateau, ntabwo bafite iki, byagorana kugira ngo aho ni M23 na Red Tabara hamwe na Twirwaneho aho bashobora kuba bagera ngo bagere muri Uvira, ntaho. Aho babanza bakaharwanira, bamara kuharwanira bakahafata, bamara kuhafata bakaza bakwizira kuko bashobora kugera muri Uvira, ariko nabyo biragoranye kuko korotiri iri hariya, protege cyangwa protection iri hariya y'ingabo z'abarundi irindwa mabi no kurimbagura. Rero hafi y'umupaka rero wa Kambanyura n'u Burundi hari ingabo nyinshi z'abarundi n'imbunda karahabutaka sikomakomeye, ndetse bari kurebana y'ingwe, kuko mu kibaya cya Ruzizi murumva biri kuhabera ni ibintu bidasanzwe. Umurundi ari kuguruka bakucaburana. Rero bakunzi bacu, indege ziri gukora, turihuse cyane, tugeze tena Kavumu. Erega ntabwo Kongo ari umudugudu ariko agahuka ngana gutya. Kongo ni igihugu kinini cyane. Usko buri ahantu M23 ifite magingo ye hakubye nk'u Burundi n'u Rwanda inshuro tabara nk'inshuro 3 hafi enye. Hanini cyane Kongo M23 ifite ni hanini cyane. Ibaze namwe hakubye nk'u Rwanda n'u Burundi. Uburundi baraburuta u Rwanda M23 ifite iyobora. Bisobanura ngo rero sinzakubwira ahantu hari isasi na kifu na mawuti umbaze ngo bitese bya Kavumu n'indura Kavumu ni nini. Kavumu bashobora kurwana bakarwana mpaka ubuse kwa kurwana ku mujyi hitsigamiye ku mujyi wa Goma. Reba igihe bahamaze bararwana umunsi ku wundi, indege zikaza zigasikagurana, ariko ntabwo barinjira mu mujyi rwagati wa Goma. Ariko ku migengero zayo za Sake zahe zose za Runingu zahe hose ni imirwano gusa. Kazinga hose haba hari imirwano, isaso ku isaso. Hariyo kubera Kongo ari nini, ugasanga kuzajya nyine bafata ibice ku buryo bagera mu mujyi wa Goma bikaba ari katayindi nini cyane. Rero M23 ihungishije ibikoresho byayo, igiye ahantu muri strategy y'imisozi yo kurwanira no kuba bakwitsimba mu mandaki. Hanga ngo hari indaki rakatsindwa n'Imana, ndaki nini cyane.
kandi ikindi bakomeje ibirindiro byegeranye n'umupaka wa Uganda, niho hanjiye abasirikare benshi cyane n'intwaro zikomakomeye ku buryo bashobora kubona kayenze bakaba bakwirukankira mu gihugu cya Uganda, nk'uko ubundi birukankirayo. Hari n'abacikirayo ubu ngubu bari mu nkambi bagiye bigize abasivili, bajugunye imyenda kera bigira hehe muri Uganda. Ni Kayenga bakabona tirari, bakabona drone Sukhoi zikomeje kubafuterezaho umuriro, uriya mujyi bakawurekura, bazahita bigendera mu birunga n'abandi bigire mu ki. Niyo mpamvu n'intwaro zabo bazirukankirize mu ki, mu bashyamba y'ibirunga, noneho bagende bicayeyo cyangwa bashyira intwaro hasi bajye ni Rumangabo. Ubu rero bakunzi bacu uko byifashe ku kibuga cy'imirwano, nuko isasu riri kuvuza ubuhuha aho mbabwiye muri ibyo bice. Subscribe, comment, like, share, we ngwino ku kiganiro ukande subscribe, umpera iki na sharinge ibiganiro byacu. Bye bye.